every Tuesday. That's the whole point of the training. Okay, we have Is that you train the authorized. So that there's the issue in Is it called Regional Director of the Bureau of Internal... Good morning. Welcome to 888 News Forum. And today, we have at least two guests. Our first guest is a lawyer. He is the son of the late Cebu City Prosecutor Jose Pedrosa. He is the Secretary General of San Lakas and co-chair of the Energy Working Group of the Philippine Movement for Climate Change. His topic will be the petition of Felrica to the Energy Regulatory Commission or ERC to pass on the payment of real property taxes to electric consumers to the Department of Energy or DOE, or he will discuss about the petition of Felrica to the ERC or Energy Regulatory Commission to pass on the payment of real property taxes to electric consumers. And then he will also discuss the promotion of nuclear power by the Department of Energy for the country's energy needs, among others. Please help me welcome Attorney Aaron Pedrosa. Our second guest, our second guest is also a lawyer. He is newly appointed as Director of the National Commission on Muslim Affairs or Muslim Filipinos Visayas. His topic would be to talk about preventing and countering violent extremism and legal education program. Please help me welcome Attorney Director Yusuf Abbas Jr. Okay, at this point of time, I call on the alternate host of this forum, Attorney Clarence Paul Waminal. So, puro attorney niya dire. May buntag. Buntag tanan, no? Salamat sa itong mga kauban ron buntaga. The crew of My TV, headed by Joel Noel, si Noel Madrid o si Jefferson Canada. Mga kauban ito ron, no? Sa Richard Alfa Hora. We'll be waiting other members of the media. We'll be asking our guests to give their opening statements. We'll start with first with Attorney Aaron Pedrosa. Pwede makatag sa imong opening statement, sir? Mayong buntag kanatong tanan. First off, I would like to thank 888 News Forum, Sir Eli, Sir Paul, for again providing us the opportunity to share kini mga init na issue kabayan sa electric consumers. Sakto tong gayong ganihan na we wanted to alert the public nga naa na po'y potential or impending increase sa atong electricity rates kung tugtan ang pagpasa, ang mga gitawag na pass on sa payment of real property tax nga ginabayaran sa electric cooperatives ngadto sa mga electric consumers. Ikaduha, kining hisgutanan sa nuclear power na agresibong ginaduso sa Department of Energy nga mahisgutan nato unya nga dili lang ni siya peligro sa atong kinayan sa panglawas kundi mag-usbaw sad, magmahal sad ang presyo sa atong kuryente unya. So naginauta na sa atong takna mahisgutan kini magpalawon pa ta unya mapahibaw, maalerto ang publiko nganong kinahanglan sila mag-apil o magtukin ini. Damo salamat, no? Marami kan waray man, no? Oh, siyempre, waray man kita. Apay nga aga. Sangkay, we'll be asking our other guests to give his opening statements. Mapia kapita pagare. Mapia kapipita. Pero matutiro si Buano.
Oh, Bisaya gyapon. Okay, okay. Good morning, mayang buntag sa tanan. Assalamualaikum. Peace be upon to all of us. First of all, we thank Attorney Uminal, Sir Elias Baquero, and the rest of the staff of 888 Forum News. This is our first time to be invited here. We are very thankful. Not the last time. Of course. This is not the last time. So we are very grateful, no? Because usually people who are outside the office do not yet recognize the office. The NCMF usually when someone is asking where do you work in NCMF, they ask themselves, what is NCMF? This is actually a national agency. Long before, it is under the direct supervision of the Office of the President through the Cabinet Secretary, but now under the Executive Order 67, we are now transferred to the Department of Interior and Local Government. As Sir Elias said, my main point to discuss here is about preventing and countering violent extremism, which is recently the main program to be implemented by our office, especially the recent happenings in Mindanao, particularly in Marawi. Our office is helping and coordinating with other agencies to resolve and give a solution to this extremism that is really a rampant or an issue or concern, especially in Mindanao. So that's all. Thank you again. Okay. Thank you, salamat. Salamat pagari, no. Kanang Attorney Aaron Pedrosa, pwede ma-explain to nimo duha ka topics, no. First katong issue of kanang passing on the kanang bayronon sa unsa may mga real estate taxes sa atong mga electric suppliers na to. Apil yung poste. Bayad sila na dili. Kana ang real property tax. So mga yuta na kanang ilang mga building nila. mga building kanang anything na as defined under the civil code. And provided under section 232 sa local government code. Karon wa din nagibuhat ron sa mga electric companies nga gipasa na sa mga consumers ang ilang bayronon sa buhis nila nato. Ginapasa na actually. In fact, dili lang kaning ubang mga buwis, kundi pati ang ilang mga administrative cost. Pero gi-formalize through a petition under ERC case number 2018-006 RM this March. Nag-first hearing sa Manila and we filed an intervention. It is a petition to adopt the rules allowing for the pass-through of the payment of real property tax. Under the present system, all real property should be paid by the property owner, the one who possesses and has dominion over the real property. The exemption is provided under Republic Act 6938, kining Cooperative Development Act. Cooperatives are exempted under the law. Mo nang gina-argue sa mga electric cooperatives headed by the Philippine Rural Electric Cooperative Association, which Cebu naman tayo kay kaning atong Sebeco Beco dili man siya cooperative, no. It's a company ang good siya. Yes, Dili siya maka-avail ani. dili siya maka-avail. Oo. Pero ang maka-avail ani kaning si Beco. Sebeco 1, 2, 3. Hasta ang Bohol, no, Buhecom kay parang Tanang mga Bohol. electric cooperatives. Sa Negros, electric cooperative po sa Bohol, sa Negros, no? Tanan. There are 121 electric cooperatives na kung mapasar kini sa Energy Regulatory Commission, 13 million electric consumers ang maapektuhan. We oppose the petition foremost kay dili sakto nga ipasa ngadto sa mga electric consumers ang dapat bayaran sa electric cooperatives. Murabag ikaw tagiya sa yuta nganong imong silingan man ang mobayad. Di mo pasabot na di sila magpalkansi silang ginansa. Sakto. Ilang gina-invoke karon nga tungod kay electric cooperative sila, cooperative, dapat exempt siya.
But we say they are registered under Presidential Decree 269. Mao kini ang act creating the National Electrification Administration. Tungod kay naa sila sa NEA, covered sila sa NEA, dili siya maka-avail sa exemption under the Cooperative Development Act of 1990. They argue na they tried na mag-register pero daghan daw requirements. Congress passed another law in 2009 amending the Cooperative Development Act under Republic Act 9520. Kung asa, let me just check kung sakto bang ka na atong memory. 9520. Kung asa, gi-extend, wala na time bound bitaw. Anytime pwede mag-register ang mga electric cooperatives even beyond the 3 years since the enactment of the Cooperative Development Authority. Ang system ini, wala nagrehistro ang mga electric cooperatives. Nakagyapon sila sa NEA. Nga namang naa sila sa NEA, through NEA, pwede sila makapangutang. They can avail of loans, mga capital, etc. na dili nila ma-enjoy kung naa sila registered sa CDA. Kanang attorney, to cut short, karon sa present nga system kanang unsa may mga bayranon nga gipasa karon sa consumer. Gawas anang atong kanang si Bicol for example, kanang consumer bilang membro nila, konsumidor nila ilamang sakop na no. Kanang unsa may mga bayranon nga gibutang to gawas sa katong of the electricity nga imong gi-consume. Inyo nakita ang ilang mga unsa may gipangpasa. Kung makinamdam ta in 2001, di pasar ang balaod na gi-privatize ang electric industry. So naatay tulo ka components sa atong bill. Naa diha ang generation charge. Generation mo na atong kanang kuryente gyud gigamit. Gigamit, So, kung gikan paranglitan sa planta sa coal plant diri sa Naga, mugawas diha ang generation charge. Na distribution charge kay mukatay man ang kuryente, muagi sa National Grid Corporation kaniyang mga transmission lines. And naapoy distribution charge. Sa distribution charge din ha makitaan unsa man ang mga serbisyo nga hatag kanato sa mga electric co-op or mga distribution utilities sama sa BECO. Apil sa mga charges na din ha ang missionary electrification na part sa generation charge, systems loss, kanang mga nausik. Kinawatay sila kita pabayron sa ilang Apil na. sila katanga kita pabayron sila katanga. Apil na siya kanang mga nawala because of transmission or pilferage, kipangawat na kuryente, systems loss ang tawag nga na. Every step of the way na ay systems loss. Pati ang value added tax kita ang gabayad. Kamo nagsuway na mo imbestigar ani Attorney Aaron kay kamo ra man nagseryoso ani kami wa may labot tapulan mo kami. Kanang inyong how unsa ba is there or are there kanang regulations or kanang scheme or mechanism that we could ascertain the validity or certainty or truthfulness sa katoy lang gisulti na para ng systems loss. Unsa man to pakibaw ako konsumidor ko unsa mo kibaw nga wala na makak na ko ang sibiko. Theoretically, ang atong mechanism niya na, every time mo file sila og petition for rate increase pananglitan, makita natong petition sa Energy Regulatory Commission. Ang problema, tungod sa ka-technical sa ilang mga petition, tungod sa dilipod open sa public, open in the sense na dili tanan makaibaw kay dili man tanan na access sa Energy Regulatory Commission. Dinha dapat nato matuki matan-aw unsa man ang kining mga ilahang plano, unsa man kining mga breakdown paranglitan, but not all can intervene. Pipila ra sad mi ka mga grupo. Pila mo nakita ato ni mo nagi bright ba kani kanang sa bill pila may mapunta gyud at tinuray nga atong na kanang 4D kanang kuryente nga atong na consume ba pila ka porsyento ang atong nabayran o sa katong add-on nila. Wa pa rin labot ba o kaning ipuno pa sa real estate real Property properties. Tax. Pila may nakita nimo pila ka porsyento? Lisod siya tansyahon kay as I've said. Pero sobras ka to nga. Aw naka ang atong nabayran jud sobra katong sa generation pero kung minusan niya dako kay tag mga minus jud. Dako kung tagtangon nato ang VAT, systems loss and other charges nga dili maka benepisyo ang mga konsumidor. Sama sa administrative costs rather,
na kita gyapon gapasan, meaning parang litang kung mag-file sila petition, ang mga abogado na ilang i-hire para mo file sa petition, kita gyapon gabayad niya na. Kung nag-print sila og mga petition, kita gyapon nagbayad na. Mao nang among Gagaling ka sa ulang mantika. Mao. Kasi ba ito ma-invite rin, Mayor, kaning mga Biko, si Biko, kay gusto na to nga kita sa publiko, pinagi sa 88 News Forum, ilatang pasabton, anong ilang systems laws, unsaan na pagkwinta? Kaya wa man tidaganan, wa man ta dito pagkwinta nila, sila na may kwinta. Di ba? Na, ita, konsumidor ta, okay na ng negosyo, Biko, pero kanang mga cooperatives, unsa angay masayod ang katawan ni kay wa mo si tinuray nga representation sa cooperative kanang mga si Biko kasama ni tabo nga odaryo konsumidor na asa ilang board meeting dito. May mo na mo. Kaya unsa ba inyong plano ani karon na unsa may kapila pa man ni mag public hearing mana? na ay mga ongoing hearings. In fact, na-stop na mo ang hearing sa Luzon, March this year, kay kulang og pre-filing requirements. Naa sa rule sa ERC na dapat tanang local government units concerned, mga sanggunian, na-notify. Tapos i-publish nila na publication na na-notify. Wala na lagi gihimo. Tungod kay ang PhilReca na ay 121 members, among argument, 121 areas sa tibok Pilipinas yung asa nag-operate. Apilang Cebuan eh. Apilang Cebu. Asa mo kanang gi-cover sa Sebeco. Sebeco, tanang mga Sebeco 1, 2, 3, dapat notified ang mga sanggunians concerned. Wala man. So, gi-defer ang proceedings. Ang next na hearing, karong July 10 sa Luzon. This will be next week. Kung asa mo intervene, gihapon mi. Take note na usaran ni sa mga charges na plano nila ipasa sa ato. Naghampang mga charges na dili makita sa public eye tungod kay natong gingon access sa Energy Regulatory Commission depende ra kung kinsay na technical expertise nga maka-intervene. Unya dili man ta mga expert tanan. So mao nang problema nato. Mao nang ato gi padayag atong gi gamit ang public platform to alert the public na naimang yun aning mga plano ug atang kanato kung di nato mapugnan unya. Okay. Mutana sa kulit ni ako pagarin ako attorney Joseph Abbas. Kanang unsa may atong fundamental or basic programs ani nga to prevent kanang extremism especially diri sa Cebu. Unsa mga programa nimo RD? Yes, sir. Of course, before we elaborate the specific programs, we have to state first the rationale of this kind of program. As I've said before, there is this rampant recruitments of these vulnerable minor Muslim youth. Wala adresibo. Of course. Wala adresibo. No, here in Cebu, Wala recruitment dre. as of now, Wala recruitment. not yet. No. So, but there might be a possibility, sir, because of this spread of the so-called extremism nga dapat ma-worry ta kay ngano it's not only the areas which are Muslim dominated place but also those which are not non-dominated as we have all observed or heard before, the Christchurch, Australia attacks, non-Muslim dominated to nga area. So we should be apprehensive of that fact, So our programs just recently last March nag-launch na ang central office through this region og kaning program to train the Muslim specific Muslim youths from madrasas, students, and from non-government organizations para they will be the one to go to their communities and also to at least help in the spread of this extremism. Sa Central Visayas, Director, kanang what type madrasa school dire? Of course, we have so many we have. madrasa schools here. Karon na train sila. Wa pa? No. Actually, there are some rumors that there are rumors nga
this extremism nga mga ostads is kaning gi-orange sila in a way nga Lahi ang ilang interpretation. Yes, lahi. But of course, though minor lang to nga mga madrasas, hopefully sa karon nga time wala na to. But as I've said before, last March we invited some of the youth students in madrasas nga mo join anang program, and it's not actually a 2-day program only. In fact, we have these upcoming programs again because this Apil ang mga taga Visayas na? Wala? Or exclusively sa Luzon? the entire Visayas is the target also. This upcoming Asa ang venue? Sa Manila ang venue or Dili Cebu? Diri Cebu, gyapon. So we will Asa ang venue? Wapay venue? the target venue will be in Bohol this coming July or August para ma-support tong previous nga program last March. It was conducted in Waterfront. Mayo. Last March. How many attendees? We have more than 500 participants that time. Katong sila, how many, karon na mo tana, could you tell us sa public, how many Muslim communities do you have in Central Visayas? Sa Cebu, for example, kada cohesive ang atong lugar or bungkag-bungkag sila? Actually, Or identify na to para nang Bambaling area unsa man. Yes. Ikaw unsa may imong assessment sa situation sa Central Visayas? The Atong communities. Ang Muslim communities here in Visayas, dili gyud siya Usa ka lugar, no? Oo, dagan bungkag siya. We have from communities in Lapu-Lapu, we have so many communities there in Mandawi, in Cebu City. So but every community there are leaders, no, who are being trusted by their people, and these leaders also are active in participating in this preventing and countering violent extremism. So that is why kinanglan gyud og kaning office namo to gather them all para to let them select some of their youth nga mo participate and matrain. Pero Director, kanang you have not gone to the extent nga mo-monitor mo sa preaching sa ato mga imams na to. Of course, that is also part of this program, no? Natay regular monitoring. How many kanang mosque do you have? Kanang nay mga regular services? Di sa natay klaro nga data na. Yes, of course. Sa Cebu, how many? In Cebu, we have at least... Ang dagko na to kanang sa Mambaling. Yes, Mambaling. We have at Sunod, least 10 mosques 10 mosques. here in Cebu. The Whole big Cebu? one. Yes. Including Lapu-Lapu. Cebu City only. Cebu we City have only. Mambaling, the Cebu Islamic Center. Ang of Lapu-Lapu, Lahuk. naman tayo na mosque ang Lapu-Lapu. Yes, so many also. We have, I think, that's 7 or 9. Yes. So, also one in Mandawi. So, overall in Metro Cebu, we have 20 plus mosques. Yes. Pero watay mga mosque kanang sa kanang lagyo nga towns, no, sa Bantayan, di sa Santander, ato nasa Metro Cebu area lang gyud ta. We have also mosque in Bugo. Bugon, Yes, and in Bandayan. So, we have so many Akata, rivers di there. Sa Bohol, how many mosques do you have sa Bohol? In Bohol, we have at least 3 communities there, and the known mosque there is in the central. Nasa Dumaguete City. In Bohol. Bohol sa also. Tagbilaran. Yes, in Tagbilaran, and in Dumaguete we have also 2 mosques there in Dumaguete. So in every big city we have at least 2 or 3. But in Cebu, How many kanang jong Muslims nga integrated na gyud nga residing sa sa Central Visayas? So in our census, no? Census of the office itself in Central Visayas, we have at least more than 50,000. Sa Central Visayas? Yes. However, in the census of the PSA, that is why we are advocating this census
kaning among mga panawagan na ni sa among mga Muslim brothers nga magpa-census sila. Parehistro. Yes, magparehistro, magpa-census. Kay ang gigawas ra gyud nga census sa PSA, we are only in Metro Cebu only, we are only 10,000. Hindi In na fact, tinuod. Dili na tinuod. In fact, more than 50 or so. So, dapat participate yun tanan. How do you, Director, how do you categorize katong mga isang Muslim nga was from Marawi, no? Pero anda mababaling sa Cebu, they're staying in Cebu, pero they still have a house in Marawi or Iligan. Unsa may kategory anak nila? Naga po sa property, nasa balay sa Marawi or Iligan. Pero diri nagnegosyo sa diri sa Cebu. Unsa may ilang kategory? Residents na sa Cebu or what is lang apil sa lista na sa Iligan or Marawi? Yes, Unsa ay basis ato ang registration niya unsa man? not necessarily because there are so many residents here who are not registered voters. So, especially nga kaning karon mag-advocate ka ron para registration kay ano gun man kayo ilang presence sa mga registro. Yes. That is one of the panawagan also of the office nga magparehistro kay in case of kaning mga data gatherings dili na ta maglisod. Dr. You're the first kanang lawyer regional director no sa ako ba I'm closely monitoring with your office. Ang presensya sa office sa NC kanang National Commission on Muslim come to sa tawag sa una? Office on Muslim Affairs. OMF mo sa Omar sa una no karon gi mo nag commission. Ikaw mo unang abogado no? Nga regional director. Kinamdum ka? I think so. Ikaw, no? Because Obsession, Thank you. I think so because since the creation of the regional office of the Office on Muslim Affairs before and now National Commission on Muslim Filipinos from 1980s, no? Mga law graduates and some mga engineers and doctors, but Pero karon ang NCMF National Commission on Muslim Filipinos you are still renting. Wa tay kaugaling office na gyud. Oo, yes, definitely. Kasi do you have plans nga mo tukod yung kaugalingong building na to? Of course, we have, but we are looking for a Ayuta sa province ato ang iyon si Governor Gwen Garcia. Kanang sa sudlo no. Patabang na ni sud kina ni hadlok totoos mayor na niya si governor. Kanang Eli Bakero. Nanda kong yuta to. I believe nga national government is capable of building its own building. It's our pleasure. Instead of sino naman ang for several decades ang office sige na tag-abang karon kapila na nga gibalhinan niyo. The last time ang inyong office sa National Food Authority kung dapit sa Manila no Popcom Population Commission tumangatag kondom na mas ibabaw dito. Ya karon nabalhin diha ang ilang office nas Borromeo sa sudunon pagyud muna nga it's a high time nga we have to have a modest building ba nga to call it our own. Kay dako makayong serbisyo for example kaning sa madrasa. Kung dili na to properly ma-monitor, unsay nahitabo, di ba? Nahitabo sa Bohol. Ang atong Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines were caught flat-footed. Wasa na kibaw sa mga nanood dito. Unya sila na problema gabay ra kay ito. Pila ra buk warrior sa to. Wa ka mo to sa kadusina. Nya it was a month-long dapat og duha ka buwan ang gubat, mayor. Nya 12 ra gipangita. Sinan ka na. Kung na maabot niyo sa katos, bait ka tuig ta dito mas gubat. Di ba? Anak ka lisod ang gubata. Muna karon kanang do you have a program nga to really kanang hatag og maayong because during time of Marcos daghang tag programs for our Muslim brothers nga makaeskwela sila no katong daghang tag programa nga mga doctors, mga Muslims who became doctors nga gilibre sa gobyerno mo tay programa ni Marcos. Karon natay programs, scholarship programs nga under sa imong office. Nga para mo lawyers, doctors. Kay this is really education that will change sa kinabuhi, uplift the lives of our brother Muslims no kay kung mausab maayo ilang dili di ba? So that is why actually in this program strengthening the prevention of violent extremism which is in relation to that policy of the state and the Republic Act 9372 nga this fight against extremism or terrorism is a comprehensive approach no
nga dapat it's not only about military or legal means, it's also about education. Holistic ang program. Yes, Ya, kanang ako rabat ko nan, ako taga Mindanao jud ko. Kanang mga himong warriors ato, they are not really Muslim, daga kay balik Islam ani. Atos, say na kanang recruitment, wa man na sa base, this is not based in Marawi City. Amo ta sa Buanga del Sur, ato sa Mon Magsaysay, ato sa Mulabi, nakatakatag na siya dito, ato sa Buanga Sibugay. Unya, ang iyang nabiktima, ang katong mga way grado nga mga tao. Muna, ang solusyon is really education. Education, yes. Yes, and proper learning of the verses of the Holy Quran, which is part really of our education. Kanang, Doctor, kanang have you gone to the extent nga i-check ato ng mga namatay magawas video sa nga kuyaw kayo. Mingig kayo. Di makita ko banta pero ni this exists nga they are perverting the messages of the Holy Quran. Yes, of course. Especially the interpretation of this word jihad, Oh. which it is actually misinterpreted as holy war, when in fact there is no holy war in Islam. Jihad means a struggle in yourself, not necessarily you have First to kill a struggle person. is yourself. Yes, The of first course. thing you have to conquer is yourself. That is the message of kwan mo ng jihad. Jud. So that is the one that should be understood by this Muslim youth, no? Through our education in madrasa as well as in English or in non-Islamic education Atong madrasa, sectors. are they kanang accredited sa DepEd or sa wala or under sa inyong office? Giunsa man yung giunsa niyo pag-monitor ning atong mga madrasa dere? Actually, it's under the supervision of the DepEd also. Ya, ang atong mga ang teachers niya, are they paid by the Department of Education? Yes. Some locals are paid by the office of the mayor. Yes. Karon ang isa Cebu City government helping sa Yes, of course. We are very thankful of sa the- eskwela kang sa asa atong mga existing madrasa dere sa Cebu City. We have to add the madrasas which are separated from those. Sa kanang non-sectarian school. Yes. Oh. We have like in Colon, we have a madrasa there. We have in Lapu-Lapu also, in some barangay areas there. We have also in Mantoyong, in Mandaue. So we have actually madrasas here in Metro Cebu. I'm really very happy nga usa ka lawyer mo atong regional director. This would be really expand and open the eyes of the public. Ikaw may man ka mo istorya jud. Ano ikaw istorya ka nakasabot ang mga tao ni. For example, it's the first time nga na Muslim pre-explain og jihad. Wa man di kani wa man ni sa gi-explain sa una nila mundagan kay mailad ng jihad no? Yes. So that is why actually our office is not only advocating some of the non-secular affair or non-secular matters, also our belief itself, no? Because our mandate is to preserve the well-being as well as the beliefs of our Muslim Filipinos nga itarong nato ang unsay tinuod ba nga ilang gituan dili kaning misinterpretation and destructive kaning activities out of that misinterpretation of the holy verses of the Quran. Karon kanang aside from the Muslim vendors, natay mga associations, mga Muslim professionals diri sa Cebu. Yes, of course. Nga ato jong giklaro jud og grupo para jud to help the community good. Aside from the Muslim students associations, we have some business traders. Kanang Muslim student associations, unsa may percentage how many are really based in Cebu nya? How many are from kanang sa Mindanao jud nga muuli pa sa ilang lugar? Ang number sa kaning Muslim students, of course, based also sa kaning schools here in Cebu. Oh. So we have from Southwestern, we have some University of San Carlos. So more or less we more than 100. Kanang di have a program ang atong opisina ni because usa sa mga problema to tong durante kita wapat marawi ta illegal wapat kitag Cebu abot trip kita ta grupo niya na mo'y programa to assist this kanang youth kay mo man ni ma-apil kuyog og binuang ba natay kamo do you extend of a program for our kanang students nga who are not really residents of Cebu nga eskwela ron din Yes, actually the FEMSA, no, the Muslim Students Associations here in Cebu,
are always coordinating with us, no? Mga pangayo sila kaning mga recommendations from our office, and sometimes kaning mga programs na to, Quran reading competition, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, they always go to our office nga para mga silang mga assistants, yes. Pero Adip, I know you're just newly been installed or appointed. Kanang ato ni padayon ang katong namatay, it was so at time I was the one who initiated the katong mga Muslim police officers assigned sa Colon. Ato na napadayon kay wala mo kitag mga Muslim nga police officers ato gibutang sa Colon. Yes, sakto ka sir, kaning gitawag nilang Salam Police. O ako mo gidang gisa sa una because lahi man kayo kung Muslim siya, kasabot man siya. Ano apoy respeto sa community. Kung involved ang katong naay incident or complaint sa katong Muslim trader, lahi man kung mo approach na Muslim siya, na may usay na angkon, pero that is really hostility. Pero unsa man naani padayon nato niyan? Padayon gyapon ng Salam Police. It just so happened that dili lang sila kayo active karon. So Ato na ipa-active. Niglingkod doon, kuan man sa Peacock, mo naglingkod si Sir Ortiz. Lingkod yung banner no sa Police Coordinating Advisory Council. O pa appointment. Ato yung palingkoron sa Peacock. Kay para atong papilon yun active ang sa milingkod na doon yung karera ng director, no? yes, yes. Kay akong inon si Mayor Labella para ato ning ma-activate mismo ang Salam. Kay after sa Cebu City, ato ning i-expand sa Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay. Nya naman tay ako at mangayo kita sa region to assign a police officer nga Muslim jud. Kay lahi mo jud ang sitwasyon jud. Lahi jud ka kay makasutim jud ka, abogado man ka, paminawan man kanila. Of course, then makasabot po sila, then they can also discuss it to the Muslim communities ba? Kaning mga legal intricacies. So, at least sila, gikan na sa ilaha as law implementing officers. Kaning protecting the rights of our brother Muslims kay usay they are sa eskwelahan, they are subject of discrimination. Usay tumuluat kanang naay subject of kanang common misconceptions sa atong mga law enforcers nga they look down basta Muslim kanip dagdor ni kanip puso ni kana bang mo ni mga butang unta bang butang tanay mga basic kanang fundamental mechanism to protect the rights of our brother Filipinos. Yes, sir. Actually, before I was the RD of the National Commission of Muslim Filipinos, I was the Chief of the Legal Affairs of Division of the NCMF. It was always been by advocacy nga ma-educate ang mga Muslim community members na to about legalities, no? So, I usually conduct many barangay legal outreach in different Muslim communities. Ato na i-expand og maayo na may kasi imong pagariyo sa student. Ato ni expand. Expand ato ni. Mo recruit na kato mga Muslim brothers ato para atong continuous yung program jud. Continuous and consistent ang program. Education is really the key. Sa tanang problema sa kalibutan, it is really education. Mo napasalamat ko kay may laki ka nga abogado na pwede na mga utana mga mauna si Ma'am Ortiz, sunod si Sir Richard Alfahora. Morning, mga attorney. Na ako'y pangutani ni Attorney Pedrosa. Attorney, consumer ko sa electric. Unya, akong nahibawaan nga ang kanadi ay mangawat og electric diya sa community. Nya naa sa mga nawat lagi illegal tapping. Mo appeal di migbayad. Makatarunganon ka na, attorney, dili ka na maayo nga atong hangyo ng Vico nga wam taon mi mangawat niya kuan kay mi mo bayad ka ng consistent kaayo nya uban diha mangawat lang niya kami pa bayron mo ram tingalig dili na makatarunganon na attorney unsa may mo ikasulti ana. Mao nang gitawag na systems loss na akong gina-explain kaniha. O kang nakapait pod ana kung masakpan pa jud katong tawag na pilferage nangawat og kuryente. Katong nangawat, pwede under negotiation, siya pabayron siya, or kung gahe jud, kihaan siya. So, magdubli actually ang madawat sa Beco. Makabayad siya, di ta ulian, di ta ripanan, katong Dili itong gibayad to. maripan, no? Consider naman siya system loss. Ang ilang katarungan ni Ana, kay daghang pang mga area, o daghang mga lugar sa ilahang franchise area, na naay mga nausik na kuryente. Nausik tungod kay ikawat.
masulbad na kung ang BECO o mga distribution utilities apil ng mga electric cooperatives maghimo og klarong mekanismo na mapugnan kining pilferage. It is an internal problem na di dapat i-socialize ang burden, meaning ipasa ngadto sa mga electric consumers. Hangtod karon wa pa jud na nasulbad. That is not limited to electricity. Pati sa tubig ingon ana sad. Kung naay systems loss sa kuryente, naapoy non-revenue water sa tubig na ihapak ngadto sa mga konsumante. Tungod na may bagong lingkod karon na mga newly elected officials, unta na ay mechanism. It will be only through law, only through program under the Energy Regulatory Commission, plus kining mga distribution utilities nga ma-address ang problem sa systems loss. So ako lang i-appeal po kay wala na natin discuss ang nuclear power. Nuclear power. Na ay just days ago gi-highlight yun na ay floating nuclear station. Asa dapitan eh? Ano nahimo first of its kind sa Russia. Unya na ay Filipino reporters na niadto tungod kay ang trust, ang direction karon sa DOE mutap sa nuclear energy. Na ay ginahimong mga feasibility study gani na ay agreement in the works with Russia Sa Philippines. o Philippines para sa Bataan Nuclear Power Plant, BNPP. Sila padagan. Na tanawon ang viability kung ion gamiton ang BNPP katong na-mothball na power plant. We are raising the concern. Ang katarungan sa DOE nga ang reason nga no mag-nuclear para paubsan, pagamyon ang share sa mga fossil fuels. Fossil fuels like coal, oil, gas or natural gas. Diri sa Cebu, di ba, na yung mga bago lang na discover. Tungod kay in the long run, mao man ang makadaot sa atong klima. Mag-usab. Mao ni mga wata kasabot na sa panahon, init nga nag-ulan, dapat rainy season na init na ang other countries grabe ang snow, nag-snow sa deserto, ano ba? Mga climate change impacts. Ang Pilipinas vulnerable sa mga climate change impacts na bagong study, number 1 ng Pilipinas sa climate change impacts. So interest nato na dili pasiugdaan magtukod og mga bagong mga fossil fuel plants sama sa coal. Sa Cebu na natay 4 ka coal plants sa Toledo ug Sanaga. Sama ni ana ilang itanaw instead na direction sa renewable energy, solar, wind, ocean, etc. Nuclear. Kaya ang nuclear ko mas efficient. Gamay lang na uranium, makapower ng 200,000 households pananglitan. Pero ako i-remind, ang atong silingan, Japan, katong nahitabong Fukushima, hangtod karon ang impacts, wag gyapon na sulbad. Sa Russia, Chernobyl. Katong Sa Chernobyl. Russia, Chernobyl na Mata nagani ko ba ito? series Chernobyl. sa Netflix. 3 Mile Island sa US, Fukushima sa Japan. These are disasters na tanaw na mo sa Sanlakas, sa Philippine Movement for Climate Justice, dili kaya sa gobyerno o atong capacity nga i-address kung naay nuclear meltdown. Kung naay kaning radiation na may tabo. Tungod sa wala tay capacity. Mayon sa don't you trust the scientists? Dili na mo ang issue. Yolanda pa lang daan, paranglitan. Wala pa na complete ang rehabilitation 6 years after. Coal plants nato, dili klaro ang monitoring, dili maka adhere sa international standards on emissions, ng mga gases, etc. Magtukod pa kag nuclear plant. So ang peligro dako. Iyon sila, this is floating nuclear plant. Mas kuyaw. It is a moving target. Imagine kung security issues, appeal na ang katong gimension ng mga extremism, pwede lang pabuto ng sa nuclear facility na floating, mas dako ang impact ngadto. To contain a nuclear plant na nag-meltdown sama sa Chernobyl, they had to build a murag coffin ba? Kailangan nimo takupan ba? I-cover ang entire area. Kung sa dagat pa ang nuclear plant, usa takupan nimong dagat. So mas lisod ang pag-contain. So the same goes sa mga fossil fuel powered na mga technology. That's why we urge the Department of Energy
ang atong nasod na ay 260,000 megawatts potential for renewable energy. Nganong dili man ka na ang itap? Nganong adto pa jud ta sa hugaw sa peligro ug makadaot ka nato? Thank you. Si Senador Richard Alfahora, sir. Mayong buntag, attorney. Actually, kanang ako pangutan na ito ni Attorney Abbas. Kanang every September, kanunay ng mga partner katong previous NCMF si Ali. Diba? Niya, atong aging week, nag-indak ko kanang Muslim Traders Association for Federalism. Kanang nangutan ako nila, kanang naaba ang NCMF director. Wala ato kay na wala ka kay sila sad kanang dili pa kaayo atyon siguro kay bag-o pa ka dire. Ako ang kuan ba kanang concern kay we have very good relation. Ang amo ang grupo IPs, we have good relation with kanang Muslim communities including Najib Brasol. Kanang usa sa amo ang event kabuhaton de September kanang nagsabutan na mo atong Sunday nga magtan-aw pag mosque nga diin i-highlight ang activity, ang cultural image sa Muslim communities. And I hope nga ang imuhang opisina sa NCMF supportive sa buong program. Unya, nimo Attorney Pedrosa, usa sa concern nga nung taas-taas ta, how do you look at sa 110 kana input bitaw sa atuang buhiyas o sa 220 na to diri sa Philippines, unsay impact ana sa kanang presyo generally sa whole consumidor nato sa Pilipinas? Kaning voltage na gitawag 110 ug Ako kasabot ang anom na, ako kasabot ang anom na. Lahi man ta. kana. Ngano yung anam na sa Japan, unsa na ila? Pila ila? 110 ila no? Oo. Ato to 20. Oo. Ngano yung anam na attorney? Kana mas technical naman ni siya. Na ay mga sectors giingon na kung i-reduce nato to 110 ang konsumo sa mga equipments, mas maka-minimize ta sa consumption. 'Di ba? Kaysa sa 220 ang kailangan na voltahe, 110 lang. Pero that would require substantial change sa tanang natong mga equipment. Appliances. Infrastructure. Kay ang atong for the longest time, ang ato ang voltage murag pattern ta sa US ba 220 man pud dito. Unyang dili magsilbi na kung mag 110 galit lang mubuto. Mag-cost siya kung dili man minimum short circuit kay ang pagkasunog sa mga equipment. That would require an overhaul sa entire foundation sa atong mga equipment, sa atong mga gigamit karon from cellphones to computers to kanit atong makita diri. So we urge, the same goes to DOE. Kaya naman sila yung energy efficiency program. Tunan kung maigura ba sa pagpuli sa mga lights incandescent nga to sa LED, apil ba na makatabang kining pag-change sa voltage sa kuryente. Anyway, pero that's mao na siya, murag naa na siya sa reflection sa mga problem, manifestation sa problem. Ang atong unahon kay ang consumption. Di ba kining how do we consume? Kita ba ang mga ordinary consumers ang dakong consumption? Or kining mga power-intensive industries na matapad nato sama sa mga golf course, malls, hotels, kung asa ta, na mas dako ang requirement, economic zones, mga processing zones, mas dako ang requirement for electricity kaysa sa usa ka household na unsa ra may naa. So it's a matter of balancing and looking at the entire structure sa atong society kung kinsa ang naay consumption. Kaya kung magtanaw nato ang root cause, matanaw po nato asa ta magsugod pag-address sa energy efficiency. Dili sa tumoy, kundi sa source. Thank you. Ato na yung panday pag-abot ni Kwan, Sir Bobby Knight Inoferio. Muntag, sir. Na-follow up si Richard? Sir, Okay na to kang Attorney Abbas lang. Yes, yes. Okay, katong September nga event. Yeah, absolutely. We express our full support, sir. So just give us your the details and expected date, venue. Adi pwede masulti nimo nila asa ang opisina ninyo para makaibaw sila ba sa Lapita? Yes, Address nyo to. para Natay sa you can telephone numbers po. also yes. So, you can call our office 256
0172. So what, Joel? 256. 0172. And our office address is at 4th floor, NCMF, Visayas, GTC Building, Borromeo Street, Cebu City. At the back of Cebu Coliseum. Oh, naan sa kuan, wakabot sa DRC. Lapas pa sa Bumburadyo. Oh, mo na yung opisina dito. Asa mo na Sir Bobby? Binungtana ka Sir Bobby Knight? Mo na ka di pa. Apa unya relax ka diyo diha. Pala ni Sir Richard. Actually, kanang usa sa concern kung tan-aw na to ang kanang investor globally, ang preference nila ngano mugawa sila sa Pilipinas nya moadto sa atong silingan, Vietnam, China, India. Tungod ang ilaha dito 110 man na sila dito. Ang dire 220 nya dako kay nag-epekto sa industrial sector. So para nako mas makasave gyud ang kita no ang industry konsumidor kung usabon unya ang usabon anak dito man sa kita na naman tay adapter dali naman na kayo dito na sila punuan. Anyway, follow up ko sa iya sa side ni Attorney Abbas kanang usa sa main problem sa Muslim community, actually conversant ko in essence mga classmate ako sa una, estudyante pa ko, kana bitaw nga lain-laing lungsod, lain-lain kana bitawng pagka bulag-bulag kanunay masig community. Tribo. O tribo. Nya pag-abot diri sa Cebu, mao gyapon ang nahitabo. No mao gyapon ito. How your office address that? That is basically the purpose of our office. That is why it is renamed before as National Commission on Muslim Filipinos, before Office on Muslim Affairs. Now, the Commission on Muslim Filipinos. When we say Muslim Filipinos, it comprises of different tribes. Not necessarily we are talking about religion here, because of course the government agency is under our constitution, is separate. There is a separation of the church and the state, no? So we talk about Muslim Filipinos as regards the tribes, no? Muna nga dili na to matawag nga National Commission on Maranao, on Tausug, on Maguindanao, dili taas kayo. So it is renamed as Muslim Filipinos, and that is basically the main purpose of our office, no? To unite them, and of course upon unity, no, we can support the nation building for peace and prosperity. Nga ipakita gyud nato as a whole unsay culture, unsay tradition sa Muslim Filipinos, helping the nation, no, para ma-achieve nato ning mga peace and progress, no. So maujud na ang purpose ng office nga dili na to tanaw ng usa ka Muslim nga belonging to the kaninga tribe, dili gyud, no, ma-create ang discrimination. So we see them as Muslim Filipinos. In fact, even the Muslim reverts, no, they are included in the term Muslim Filipinos. Okay, why sabot na Dictor, why preference sa asang tribe? Why mingon na kani Maranami kami mo? Yes, no preference. We are on the same equal footing. So mao na siya. Katong nahisgutan kaniha ba? Although pwede ni dito sa Malaysia kay lahi man ang ilang political regime dito. Kanang monitoring sa preaching, dili man na siya kanang in a sense violation sa freedoms of religion. Then ang usa ka government office like NCMF would monitor teaching sa madrasa or sa diha sa mosque sa usa ka imam. Yes sir, no. Since we have mentioned of this freedom of religion or separation of the church and state, no, this freedom of religion, of course, we know that there is a limitation, no, if we use the police power of the state, no, in every act, no, asserting our Bill of Rights, there is always the limitation, inherent power of the state, power of taxation, eminent domain, and of course this police power, no. So we have this power of regulation of the state. Nga basin di ay ang giteach sa madrasa o atong mga ulama or ustads or imams is kaning against the principles and policies of the state. So of course the office is active, no, in monitoring those activities done in Islamic education centers. Dapat lang yun.
Sige, mutan na Sir Bobby. Adi ba nagkaon pa Sir Bobby day? Mutan na gyud siya oh. Ibaro gyud siya oh. Sorry ka sir, resolve mo na kanako sir. Bobby Knight in Oferio, sir. Morning, sir. Good morning, special guest today and our loving friends in the media industry. Praise the Lord. My question is directed to another lawyer. Torney Morning, sir. Pedrosa. Aaron Pedrosa. Listening to your revelation, are you in favor of nuclear power? Yeah. Dili. We do not support nuclear power. What's your reason? Okay. Ang nuclear power man good, historically, before sa dili in favor, is found to be efficient. Sakto na. Kay gamay lang kay uranium, it is able to provide electricity to hundreds of thousands of households. Ang problema lang, kining allied operations in maintaining, operating, transporting, mining, the requirements for the plant, operation of the plant. Sa uranium pa lang, wala uranium sa Pilipinas. So we have to import. Dili pud nakadaghan ang supply sa uranium sa tibuok kalibutan. In fact, countries are fighting over asa mga kuhag uranium. Kaya dili lang sila para sa planta, para pa sa nuclear weapon. So, usa siya kahimanan sa destruction at the same time, paghatag og kuryente. So, kung sa importation side pa lang, kung magka-problema taon niya sa supply, magka-problema ta sa kuryente. It being finite, problema siya in the long run compared to renewable energy. Kaya di man ta mahutan og adlaw, og ocean energy, or wind energy, compared sa nuclear. Ikaduha, pag-operate sa plant, sa nuclear plant, experiences even of countries in the West would point problems kung na meltdown. Kung na meltdown. Okay? Kung wala meltdown, naagapay problema. Ang nuclear waste. Hangtod karon problema sa United States, for example, nagpagawas lang recently og study dito nga asa nila ilabay. Kaya wala sila facility sa pag-treat sa nuclear waste. Hangtod karon. Ang treatment dapat isud siya sa glass tapos ilubong. Wala sila yung kay mahal. Ug walay mga states sa US nga musugot na dito itambak ang ilang basura. Pananglitan, magtukod tag nuclear plant diri sa Pilipinas. Bataan, mao man ang Bataan nuclear power plant. Asa man nato ilabay ang basura? Gawa sa asa ilabay, unsaon nato pag-treat sa basura. Kay kung mulik gani na siya, sama sa radiation, intergenerational ang impact. Meaning, dili lang sa mga nagpuyo diha karon, kundi posible pati sa ilang mga anak, sa ilang mga apo. So, dili siya, dili mo support niya na. Kung economic side, gawas sa importation ang meaning that's cost, mas mahal ang nuclear power kaysa sa coal. Naipagtuon ng Massachusetts Institute of Technology, MIT, sa usa ka gigamit gisite sa Senate dito sa Philippines Senate hearing, 4 pesos per kilowatt hour ang cost sa nuclear power generation charge. Ang coal na asa 3 pesos and 50 cents. Ang solar 2 pesos and 99 cents. Ang natural gas nasa 5 pesos and 20 centavos. Meaning mas mumahal pa ang presyo sa kuryente kung mag-nuclear ta. Because naay requirements for efficiency. Kasi nakalabot ko pag-mention, water-intensive sad ang nuclear reactors. Kinahanglan nato og steady supply og tubig para dili mag-overheat. Kung mag-overheat, coolant, na nuclear meltdown, Chernobyl, mabuto. So these are some of the reasons nganong dili mo suporta sa nuclear. And you are in favor of what? Coal or solar? Renewable energy. As I've mentioned dili lang solar, kanang tidal, wind, the entire GAMU, the entire range of renewable energy. No less the National Renewable Energy Board, NREB, which is under the DOE, publicly said natay more than 260,000 megawatts potential capacity for renewable energy, excluding biomass and solar.
So in ana ka dako ang potential nato. Ang present consumption nato, ang demand moabot og 18,000 megawatts para sa tibok Pilipinas na. 260,000 kapin ang capacity, ang potential capacity nato. Sobra pa sa unsay present requirement sa tibok nasud. Nganong pugson man nato sa usa lang ka option? It is a false dichotomy to say nuclear or coal or nuclear or natural gas when beyond the fence na kay renewable energy. And we are in the same boat, no? I'm also against in this nuclear. Kaya ang radiation na ang radioactive mupatay level doon ay leakage. Like in Germany now, they're trying to dismantle their nuclear energy. O ba mga power countries. Nakita mga upatay power, na kilikili power to, pero interesado kita musod na. Siguro, doon ang mga hidden agenda na nung they are in favor of that because there is something in the pakitizing power. Di na hidden. Open na. Oo, Open agenda na. Pakitizing power. Ibaw na tao. Oh, that's a problem. So, you fight on that and we will be on your side as far as I'm concerned, no? So, kay God is giving us beautiful resources. Then use that, di ba? On the other side, say mo, sir, Attorney Abbas. oh, sir, morning. You're a lawyer, di ba? Yes, sir. Oh, so you're very young, so congratulations sa imong position yatag sa gobyerno. Thank you. Thank you. Unsa may imong panglamtaw? What's your greatest challenge now as a new regional director handling this gargantuan type of mission impossible? That's a very good question, sir, no? Our mandate actually is the protection of the rights and well-being of Muslim Filipinos in the entire country, and on my part, the Muslim Filipinos here in Visayas region, no? So when we say rights and well-being, it's very broad. So that is very challenging, no? So dili na ko siya madala og kaning one-day event or one-day activity, sir, no? It's a series. So as far as I'm concerned, no, I will exert all efforts nga ma-unite na ko kaning mga Muslim Filipinos nato, because in unity of course we stand, no, and in unity also we can craft some activities nga at least it would help the national government nga ma-okay atong relationship niya, mo prosper gyud ang atohang society, especially this we have so many programs actually, sir, no, not only this extremism and violence, this prevention of violent extremism, but also we have the Islamic microfinance, we have the halal, we have the creation of Sharia laws, we have the madrasa, we have the legal assistance. There are so many because, as I've said, it's very broad, no? So it's very challenging. How combat ready are you prepared to face the realities of life? Now, you know, it's always seen on television. We hear that on radio, and it is being dramatized or publicized in the newspapers. The tentacles of all kinds of sugsuang problems that is facing our country. The different conflicts among our people, the Christians and your group, and mismo sila. Now, you're very young. You're a lawyer, but your mental firepower is now ready for this kind of Herculean problem? Yeah, that is actually a common question, no? Being propounded on me every time. Yes, sir, because I'm still young. I'm still 33 years old. In fact, in some of our leaders in Islam, even our Prophet Muhammad, no, he became a leader and fully became a prophet when he was at the age of 40. Because when you are, according to others, no, and some experts, 40 years old, no,
mo na siya ang time nga ripe na imuhang mind and time nga nakagain kag experience, no? So that is very challenging on my part. I'm still 33. So, yes. So I don't have 33 po. Mo, 33. 33. so on my part, no, I'm really praying from Allah subhanahu wa ta'ala nga i-guide ko niya rightfully nga yes. You made mention that 40 life begins at the age of 40. 40, yes. Now the mission that you're facing now, what's your greatest fear? Unsa may mong na murag gibate na murag mo action kag kanang gitawag og kakuyaw, no? Kung masikwatize ang maong problema sa imong gatubang. Yes. My fear, no, sir, no, this position, as all we know, no, title, power, or position is just temporary. Biyaan ra na to sila, no? I don't want to leave my place in good riddance na imuingon ng mga taong, may pagnawa na to siya. So my fear is that when I leave the office, base ng comment sa mga tao, good riddance, may na lang, nawa siya, no? So that is my challenge, no, to leave a legacy in my stint as the young regional director of the office. Anyway, sir, the Lord is, according to you, Allah will be helping you. So we pray for you also that in this very challenging mission that you're facing now, it will be within the bounds of what is good, what is right, what is just, what is fair, what is the truth, and beautiful in your handling such mission. So, in advance, congratulations. Hopefully, you will rise according to expectation. Thank you, sir. Thank you very much, sir. We'll be asking our guests to give their closing statements kay hurot tumatong si maguna si Attorney Abbas, the Regional Director of the National Commission on Muslim Filipinos here in Central Visayas. Hatag mensahe nimo Arday, sir. Yes, sir. Thank you very much. No, again, we are very grateful and thankful that we are here, no, na-expose ang among office for the first time before this news forum. So we thank God nga na any opportunity and hopefully we could get more help from other national agencies and especially the local governments na kan suportahan ng among office, even non-government organizations, whether they are Muslims or non-Muslims, nga suportahan yun ang mga programs. On the other way around, we are very much willing also to coordinate and support the other national agencies, no? Kay imuingon man sila nga kaning among office aside from Hajj or Sharias nga duplicate running nga agencies. Now in the stint of our secretary Said Amin Pangarungan, hopefully dili lang yun siya matawag nga duplicate agency, matawag yun siya nga naano siya uniqueness nga kaugalingong nga mandate nga makatabang gyud sa atong Muslim Filipinos and even to non-Muslim Filipinos nga harmonious ang atong relationship, no, and together with the government. That's all. Thank you very much. So di pa na ko pagsution si Attorney Pedrosa kanang Ardi kanang Hajj this year how many have we produced nakadosama ka? This year, we have already 7,000 registrants that will be deployed in the Saudi Arabia. Sa Cebu. In Cebu. Pila ka buk na Cebu ana? Sa out of the 7,000, pila ka buk ang Cebu? Actually, the registration is centralized. So, dito gyud ang Walay moagi sa imong opisina or natay moagi recommendation on sa pagi. Wala tana. Much better sa central office kasi kay para diretso gyud ang mga transactions. Pero daghatag mga from Visayas na yes, ideas. daghan. Every sheikh or they call this as the leader in Hajj, na sila mga tao, at least 20 per sheikh. So we have Pero so many sheikhs here. Manila mag-isla maagi no, di sila maagi. What type Manila. flight Cebu wala tay No, wala tay diretso dito no. Yes, sir. All Manila. Manila gyud tanan. Oo, para ma-supervise and ma-regulate og maayo sa government ang kanang ma-deploy sa Saudi. Thank you. Pero patusutihon si Attorney Aaron Pedrosa, sir. Daghang salamat Sir Paul, Sir Eli. Ug balik sa 888 News Forum sa higayon na makapadayag ta sa atong mga baruganan.
On behalf of San Lakas and the Philippine Movement for Climate Justice, we reiterate our calls addressed to the government, especially to the concerned government agencies, to stand for the best interests of the people. Even if we oppose IPIRA, for example, under the law, the concerned agencies, the concerned corporations are mandated and tasked to provide electricity at a least cost manner. Electricity that is efficient and that it takes into consideration environmental impacts. Also, given that the Philippines remains to be in the forefront of climate change impacts, dapat veer away na ta sa mga fossil fuels. Fossil fuels, dapat mulayo na ta nga nung mas mapadulot pa ta sa mas mga peligrosong mga planta sama sa nuclear. While electricity remains to be technical for most of us, it is a concern in our everyday lives. Imagine kung wala tayo kuryente, mahal ang kuryente, o gamiton pang rason para magtukod og mga hugaw ng mga planta. Labi na challenging karon kay the past administration, the province has been very supportive of coal plants. We do not want Cebu to be the coal capital of the Philippines. We want it to be a model for renewable energy. At the same time, dapat tukiunsad sa atong mga opisyalis ang iskutanan nganong mahal ang kuryente, nganong daghan walay access sa kuryente in the context na daghan tag viable and prospective energy sources. Dili lang sa tibok Pilipinas kundi mismo sa Cebu. Meaning we're not pinpointing other areas, pero Cebu high potential for solar, wind and tidal. Nganong di man nato i-maximize? Kanang aron kasi before you go, kanang mo tanaw, kato bang I'm concerned with the public hearing. Is the ERC kanang mandated to also conduct kanang hearing here in Visayas? Yes. Pero wa pa schedule. Wala pa nahuman na ang Visayas dirito sa Cebu City. Wa kay bawa na. Mao nang problema. Oo. So, Ilan sila post lang sa ilahang website, sa ERC website. Tabang imi para mo nung attack kita dito mga tuta para manguta nata nila sila na dito. Sa www.erc.gov.ph, ilang i-post itong notices sa mga hearings. Apil na ang mga bagong power supply agreements, mga kontrata sa mga power plants ug mga distribution utilities na posible mas mumahal ang presyo sa kuryente. Makita nato dito. Maraming salamat. See you again this Tuesday. Thank you very much.